Mohi e motle wa lenaneo la Sesotho Sermons and Programs o amoheleile hoseng hona hwa Sabata se molemo sa Morena Modimo, Sabata se seng hape se monate. Letsatsi ke la 16 kgwedi ke yona ena ya Phupu selemong se hodimo sa 2022, mme nna ka lebitso ya o dumedisang ke Thapelo Letete. Ke re ho wena mohi e motle o sebakeng se nepahetseng ka nako e nepahetseng moo Morena Modimo o batlang hona teng. Mme thutong ena ya rona ya motsheare re na le moholo wa rona ntate Seeiso Mokoiliti, e leng yena eo Morena a mo kgethileng hore a tlo ngwatha bohobe ba letsatsi lena. Ntate Seeiso, dumedisa babuhi ke bao he. Babui le ba latedi le batlhase le ba Sermons and Programs ena ya dumedisa hle ha hape o se mona mme he ya dumedisa jwale ka ha ntate a sa boletse yana Seeiso wa Mokoiliti wa Mokolle motlong e motona. Danke ntate, ke a leboha. Ha re se re le mothating ona he mohi e motle ke mane mo ke re ke o fe metsotsonyane mmedi e meraro jwale o kene fonong o etse share the link, o hopotse batho hore hela ntho e mona e monate mona ya weekend le weekend se qadile. O nke fono ya hao ka WhatsApp ka Facebook ka moo keneng ka teng, kapo ka YouTube ka moo keneng ka teng. Jwale ko fe nakonyana ena jwale o nke link eo o e share ho batho bohle e le statuseng sa hao kapa e le WhatsApp moo. Jwalo ka ha se ke boletse hlile re otla ka mahlakore ano a mabedi jwalo ka mehla. Mme ha ona le dikopo tsa thapelo, o na le kopo ya thapelo kapa o na le tlatsetso kapa o na le potso nako eo moholo wa rona a ntseng a di kgakgatha mona, se ke wa tswafa hore o behe potso e jwalo leqepheng moo o leng hona teng, kapa tlatseletso e jwalo leqepheng. Ka nna ra kena ho yona boleleleng ba beke kapa just later in the day, kapo mohlomong bekeng e tlang ha re qala lenaneo le letjha re be re arabela kopo kapa potso eo ya hao mohi. Mme re se re le mema hore le etse jwalo. Ka nako ena ntle le ho senya nako re inamise dihlooho thapelong, jwale re meme monga mosebetsi ona hore a nke taolo. Morena le mmoloki wa rona, Morena wa rona Jesu Kriste, ke rona bana ntate re inamisitse dihlooho tsa rona bonamelong ba maoto wa hao. Re Jehova re nyoruwe, re kopa o ko re tshollele metsi ao a tlang ho re kgodisa hoseng hona, metsi ao a moya, dijo tseo tsa moya tseo seng o re hlophetse tsona, tseo o tlang ho refa tsona ka molomo wa ntate Seeiso, e leng mohlanka eo mo kgethileng hore e be molomo wa hao hoseng hona. Ntate re thetse dipelong tsa rona, re thetse dikelellong tsa rona hore re itukisetse molaetsa ona o re tshwanetseng ona hoseng hona, hore tle re ha re tloha mona qetellong ya letsatsi re tle re re ho bile molemo hore be re la ra tlatla nwa sedibeng sa hao Jehova hoseng hona, ha o ntso o bua le rona moholo Seeiso yena a kokobele ho phahame wena, hore le ntho tseo di tswang molomong wa hae le ho yena di kene di tleke di mo tswele molemo. E ba le rona bohle hoba re kopa re tshepile lebitso le matla la Morena le mmoleki wa rona Jesu Kriste hoseng hona. Amen. 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 Ha re le mothating ona ntate Seeiso e se ka Morena Modimo a ka ba le wena, e re ke o tlohelle ntate o ko o di behe ka moo ne bueng ka teng. Mui
ke lebile haholo ntate Thapelo, mme moya ka teng ke tlotla ke tswela pele ka lentswe la Modimo jwalo ka Morena Modimo a re bileditse boteng ba kajeno, mme re a tseba tle moya ka tehang ena Modimo ya tshwanang eo sa ntse re teng program ya kajeno, mme ha re ate programong, ha re batle hore a be teng o sa ntse a re teng, mme rona re teng boteng ba hae. Mme moya ka teng ka o hlola teng kopa hore pele ke ya hole haholo hle ke pe e bontshe fela hore dihora se se kae re kena letsatsi le leholo la tswalo ya ka Basotho, yena motlotlehi Mahato le reng Seeiso, mme re se re kopa hle hore Morena Modimo a be le yena eo morena wa rona, morena wa Basotho, mme re a hopola hore dilemo tse a di qetang ho kgola o tla ba etsa dilemo tse 59, mme hle morena wa rona re he hola ho holela Basotho, mme tswela pele hle ho etella Basotho pele, mme Morena Modimo ga a kopa hle a tswele pele go bohlale le ka Morena Solomon. Mme moya ka teng ha ke tloha kalo ke kopa o ntumelle moi ke tle ke tswele pele moya kgabane, mme ke bontshe fela hore sehloho sa rona ke sehloho potso se re na Jesu ke morena wa hao le wena na Jesu ke morena wa hao le wena. Mme taba ena moya ka teng e mphihletse ho lemoha hore bokreste bona bo re buang ka bona, bokreste bona bo re batlang batho ba kene ho bona, kreste enwa eo re batlang batho ba dumela ho yena, re bona hona tsepano e kgolo hara ena tumelo ya bokreste. Mme taba ena e etsa hore ke ipotse potso ya hore na le wena Jesu ke morena wa hao na le nna Jesu ke morena wa ka na. Mme taba ena moya ka teng ke kopa re tswela pele re bala taba tsena re di utlwisisa. Ntate Modimo hle a bule pelo ya hao, a bule kelello ya hao hore taba tsa o di utlwe o di utlwisise, mme ha moya o halang o ratile hobane ke yena a tla kgodisa pelo tsa rona, ke yena a tla re lemosa le ho ruta nnete yohle, a re tla re thuse hore ha thuto ena e fela o tletse qeto hore na Jesu Kreste na re batla e morena rona na. Mme hle moya ka thang ke a o pholotsa hore ba le rona o tlo utlwa tlokotsi ena e buang ka yona e ke reng bokreste bo bonana bo le under attack, bokreste bo bonana bo le tlasa tshoso kapo nkare crisis kapo tlokotsi e kgolo. Mme tlokotsi ena moya ka thang e tliswa ke banna le basadi bao ka madimabe ba tshwereng ena bebele ba ruta batho ka lentswe la Morena Modimo. Le batho ba jwalo ha o lemoha tseo ba di etsang bathong ba bang moo ba phelang teng, moo ba sebetsang teng, moya ka tehang wa ipotsa hore le yena Kreste na ke morena wa yena. Diperesema 119 temana ke a 9 moya ka tehang kona mo tsanka temana bona pele, mme le yona eo tla re tlaisa ho tswela pele ho fihlela re fihla marketeng mana. Mme le yona e na le potso le karabo, e re mohlankana o tla hlwekisa metsamao ya hae jwang ke ha a ela hloko ka ho bapisa le lentswe la hao. Taba ena e re e ruta hore mohlanka ha a batla hore a hlwekise metsamao ya hae, Modimo lentsweng la hae o arabela ka hore ke ha a bapisa a ela hloko ka e bapisa le lentswe la hae. E le taba ena e re ho rona ha re batla ho tseba hore rona bao re reng re ba Kreste, hore re tseleng e nepahetseng moya ka tehang, hore thata ya Modimo re a e etsa,
taba ena yeo re ka kgona go etse fela Bibele re eletsa hore ge bapise taba tsena tsohle le lentswe la Modimo. Mme ha e tloa yao e o fa maikutlo a hore motho yena a batla go hlakisa tsela tsa hae ha se motho fela empa ke mohlanka, mme mohlanka ke motho a bitsitseng a itiang kapa a inehelang ho sebeletsa. Mme taba ena e re ho ka hlakise metsamao ya hae ka pela Modimo wa hae ko hore fela ebe o ela hloko lentswe la Modimo, mme a bapise tsela tsa hae le lentswe la Modimo. Moyakatha Jesu Kriste pele a nehelwa matsohong a dira, pele a iswa ka lefu le sehloho, pele a ya kgolokgotha bitsong la ka lewena, pele a fihla moo ho na le dithuto tse ngata tseo a di etsa ka ditshwantsho e le ho ruta bana bao a tlo ba siya e le balatedi ba hae hore na ba etse jwang, e le hore ba tla bona bophelo bo sa feleng. Ba etse jwang e le hore le bona ha mabitso a bitswa, le bona ha Kriste a tla a tlosa bafu ba shweletse moreleng, le bona e be karolo ya bona. Ha o sheba Mateo 25 ke mana o tloga ka tabala 31 mono. Mateo 25 tabala 31 ho na le seo Kriste a se buang mono. Ya tshepa mme ya ka tang so fihlile mono, mbuya ka tang so Samaritan programs. Ya tshepa so fihlile Mateo 25 ke mana ke 31. Mme mbuya ka tang ke go ba re e be 31 o ka e bala ka ho tswa 31 mo do 46. Ke thuto Kriste ana fana ka yana mono ka hore a rute batho ka semmelo seo ba re ba re sona ha ba ntse ba phela. Ha o sheba mono ho thwe mohlang motho a tlang a tsetswe hare ke kganya ya hae, manyoloi a ena le yena kaofela, ke moo a tla dula troneng ya kganya ya hae. Mme ditjhaba tsohle di tla bokellwa ka pela hae, mme o tla kgetha ba bang ho ba bang jwalo ka modisa a kgetha dinku ho dipudi. Mme mamela ka tanya mbuya ka tang Samaritan programs ha tsa pele Kriste le tla fana ka maemo a tla etsahala. Ha o bala o sheba tsebana 40 mono ke ka mora hore a ba bolelle ka hore o na hlotse, o na lapile, o na le tokongkong, mme ba bang ba ile ba ya ho mo ba mo fepa ba mo apesa. Jwale ha o ba tsebana 40 mono e re morena o tla ba araba wana putso tsa tata e butse hore na putso ya hlang 49 e re ke ding ho boneng o baba mohlomong o le tokongkong mme ha tla ho wena. Ke putso e botswang ke batho bana ba hae ba buang le bona hona morena ke ding jwale o no baba o no hlobotse o le jwang o le jwang o le jwang. Mme bana 40 re morena o tla ba araba a re ka nnete ke a bolella ke re tseo di entseng ho ye menyane ho ba ena baka di entse ho nna. Mme jwale o tla re wa ka letsohong le letshehadi jwang ho nna lona ba rohakilweng le ye mollong o sa feleng o lokiseditsweng diabolosi le manyoloi a hae. Mmuya ka thaka
Kreste o fana ka maikutlo a hore o na le mollo o lokisetseng diabolosi le manyolo ya hae. Empa wana banna le basadi bao ba tla bua dintho, bao ba tla phela ba rute lentswe la Modimo, ebe ha ba etse ka lona. Ba rute lerato, ebe bona mo a phelang teng ke dillo fela ka baka la bona. Ba rute mohau, ebe bona ba bontsha bokgopo maphelong a bona. Ba rute bohlweki moyaratehang, ebe bona mo a phelang teng ba phela ka hara ditshila, ka hara manyama. Ha o makatse moyaratehang kajeno makgotleng a lefatshe ka bophara, banna le basadi ba tshepetseng tswa Modimo ba belaellwa ka ditlolo tsa molao kgahlano le batho ba bang. Ba bang ka ba boshodu, ba bang ke bobodu, ba bang e le bahuti. Ba belaellwa ka hlekefetso ya motabo, ba belaellwa ka dilo tse ngata tse mpe. Le batho ba jwalo ke bona bao kajeno ba tla ba nyoloha ba yo tlase, ba tshwana nna tjena ba ya ba di-platform tse kang tsena tsa bo social programs, ba hasa lentswe la Modimo, empa bophelo ba bona ba sa etse ka lona. Ya o khroza moyaratehang, ya o khroza mohlanka Modimo, wena a fuwe nnete hore nnete eo le wena ha e o phetoha. Kreste eo o rutang batho ka ena o re batho ba mo amohele e le morena le mopholosi, ba mo amohele e le morena a buisa maphelo a bona. Le yena Kreste eo ha buisa bophelo ba hao. Lerato leo le re buang ka lona, le o rutang ka lona, ha re le bone moyaratehang maphelong a hao, maphelong a rona. Bang ba rona moyaratehang ho tamatsa ba bangata. Monna e mong ha bua ka lehodimo hore ho tlo makatsa ho bana ba basadi ba fihla lehodimo mane, ba tlaya ho tla makatsa ho bona ha ba fihla ba bona batho banna le basadi ba dumela ka tshio hore ha e le bona lehodimo ba tla le bona. Ya ba fihla ba tamaka, ba nka ntho ke tho, ba tsamaya lehodimong, ba sheba hodimo le tlase, ba bona ba sa ba bone banna ba jwang, ba bona ba sa ba bone basadi ba jwang. E mohlomong ha ba botsa, e ba fuwa evidence ya ho shebang makgopo e ba entseng. E motho wa taboha ka hare mohlomong a ipotsa ona ha o banna na le yena Seeiso Mokoiliti wa bolle lehodimo ha le bona, a na rera lentswe la Modimo di-platform-ang ka ho fapana. Na le yena thapelo ha le ba lehodimo, na le yena Moribe, le yena Modifi, le yena Thabang, le yena mang ha bona lehodimo, ka le banna le basadi a le ba rute ka Modimo. Le Modimo a bontsha hore sheba bophelo wa bona ba phetse bophelo ba bona jwang. Na ba ile ba hata batho ba ditorong jwang ba phelang le bona, na ba ile ba bontsha bokgopo bo kae kgahlano le batho ba phelang le bona. Mme Kreste mona o Mateo o batla ho ruta hore ha se fela ka ho bua moyaratehang. O bona Modimo o nepahetseng, ho lokela ho be le diketso tseo re di etsang ho bontsha lerato leo Modimo a nang le a re fileng lona, le be a le tsholoha le ao ba bang re le bontsha
ka ke se molemo bona bo tabena ere honna bona le banna le basadi bao ba inehetse ho kgannwa ke moya modimo hobane ha o sheba taba ena yo Kristele go tekana mona o fitla bontsha batho bana bao aba fang bojale go ba le godimo ba makala bona morena ke neng o ile wa tronko ke neng o la hlobola ke neng o la etsa hona ke neng o la batla ebe o bona fela ha le etsa ho ba bana ba ena ba ke tsa ka o fara tsona tseo le etsa hona mo ya katang ke nako ya hore seo se dumelang ebe seo se phelang ha se nako mo ya katang e leng hore o tla bua se kgahlano le seo o se phelang ha se nako dirialo bane ha o shaba mehla ya bofelo wa bona ho Kreste o tla o finya ha se nako ya o sawa mo ya katang ka tsona mo modimo ya go re bue hona re phele hona ga lokela hore re bontshe ho Kreste le yena o utang ka yena le rona re busa le rona ke morena wa rona we have to submit ourselves ka pela ha re ikokobetse ho yena mme le yena a re busa empa mo ya ka taina ka taba ke go wena o tla ba thata hle haiba ha o so amele hore mo ya hala go laola o dumetse o kena kereke o talentswe wa thusa ba e ba botsa gona na Kreste o dumetse hore a o buse na your emotions maikutlo a hao ka tsa hao merero ya hao na di subject na di tla sa taolo ya modimo ka potche ka tsela mo ya gathang le re mateka pelenyana ge shebe Luka khaola 10 ke mana ja 20 mono Luka 10 verse 20 bana mantsa o hloka sa mo mme ana re fumane tsare le ha o le jwalo e se ka thaba ka hobane le hlola meya ha ho le thabe ka hobane mabitso a lona a ngodilwe mahodimong e ka ja bona ba go ba hae ba tswele tshola mo ya gatehang ba tla ba fana ka report go morena matemona ana ga mamela ba fula bana ba 4 ene he kuna batho ba mefuta yohle a di sikitso Kreste yena ha fana ka tse tsohle ke reply speech a gabela kgaphatsa a tshaba bana ba o re ha o le jwang e se ka thaba ka hobane le hlola meya ha ho le thabe ka hobane mabitso a lona a ngodilwe mahodimo mo ya gatehang bona modimo wa rona Kreste o re fana ke main focus ntho ke pholoho what is the focus pholoho ya mo ke ntho yang maikutlo a rona a tseba mo yona go hore mabitso a rona a se tlohe bukeng ya bophelo mane godimo re ka tsena sebetse molemo lefatshe mona ga tuma ka go thusa batho ga haela batho matso motlhomo wa salamang gape sa batho ka ka sana bua ga di tronko
empa potsa rona mabitso a rona a ngodilwe le hodimo nna. Mme ka fihla moo ha fela re inehe ho Kreste hore a re buse e le morena wa rona, a re buse mme be yena a laolang mehopolo ya rona, a laolang merero ya rona, a laolang e ka bona teng ka rona. Ho sheba mokgo Modimo a hlalosa lelapa ka teng, motho o ipha setshwantsho sa hore ke Kreste mona, ke monna, ke mosadi, ke bana. Taba ena e mpa maikutlo a hore ha o be monna, ha o be hlooho e tsitsitseng, ha o be monna a nepahetseng ha fela o se subject ho Kreste ka sebele. Maikutlo a hao, lapeng la hao, maikutlo a hao hohle moo re nang teng jwale ka monna, o tlametse hore wa bapise le lentswe la Modimo, o bapise le thato ya ntate ya mahodimong. Le tla go le jwalo e be lerato leo Modimo o fileng lona, la o etsitseng lona, e be yo le fetisa o le fa molekano wa hao. Sotello yena Modimo o fang yona, mashona a Modimo o fang ona, be a fetela ho molekano wa hao. Jwale ka mosadi wa hao ha se ka lerato, a tlatse ka kgaphatseho ya confidence, monna a mo support-a, a mo tshehetsa, e le o bone bana ba hae e le bana ba thabileng, bana ba hae e le bana be le hore batho bohle ba rata hore ha monyenyana ba ka ba nka, ha le moholo a ka rata hore bana ba hae ba tshwana le bona. Ke ha fela metsamao ya rona re bapisa lentswe la Modimo, mme jwale re dumela ka ho tia hore Jesu Kreste le rona bahlanka ba hae ba re ka lentswe la hae, yes, ke morena le wa rona. Moyatang ho bohloko hore ha o nana hore batho bao o lokela ho sheba ho bona bakeng sa tshepo le mohlala e melemo e ra ho phetha maphelong a bona moo. O bona bophelo ba bona, maphelo a ba phelang a horrible. Ka motho wa teng Bibele ena a kgona hore a o fe temana ho tloha ho kgenese a ba tlo senono, empa thomo se ka o fela ebile moo ntse la Modimo e be ha e phele, hobane yena tsela tsa hae ha di bapise le lentswe la Modimo. Yena o yena ke morena wa hae, ha fe Kreste hore e be morena wa bophelo ba hae. Taba ena yo Kreste a e tshwara hore le thabe haholo ha mabitso a lona a ngodilwe mahodimong, e ruta hore re ya lokela ho etsa more than enough ka boinela ba rona ho Modimo. Mme a dinetse mona Modimo ke yena a ka re lokisang, ke yena a ka re bopang, a re etsa se thabelwang ke yena. Mme e ra re bopile mona Modimo, e ra re tadima mehaoe ya hae, e be ra ipotsa hona re kgonne jwang. Ante re tsoa wa fela re ne re dumetse hore tsela tsa rona
di bapisa le tsona mona Modimo. Jesu ka sebele ha ke ba hlanka bana ba hae ba buya ka tjhe ka jeno ke la ka tsa go ipetsa ba hlanka Modimo ba Modimo bana ka bona ba ba ka toka pholoha ba ka go phelo wa o phela o bana ha se ka o bua moya ka tjhe batho ba ka bona Modimo wa go empa ke ka o bona maphelo a rona sao ke se etsa ba tla bona bano ba kopana le Morena o se bano ba pisa tsela tsa bona le o se mme ena e le mo se ke Morena wa mahodimo Jesu ka sebele ya matlaohle. Tsala pele Kreste Matthew 7:22 Matthew 7:22 moya ka thang le yona e fana ka e mahlolo kwa ho ha o sheba taba 21 mono o batla ke ba e tla ga ke fitla o di thomane o tlo go handla moya ka thang hantle moya le wa taba ile o pemo ha se bohle ba re honna Morena ba tang ho kena mmusong wa mahodimo empa ho tla kena ba etsang thato ya ntate ya mahodimo. Ha se bohle ba re honna Morena ba tla kena mmusong wa mahodimo empa o tla kena ba etsang thato ya ntate ya mahodimo. 22 tsatsing leo ba bangata ba tla honna Morena na ha re a profeta ka lebitso la hao na ha le ka matemana ka lebitso la hao na ha ga etsa mehlolo e mengata ka lebitso la hao na mona etsa ke ya ratang ha o go batla sa dumelang ha o bue le ba hetene mona o bua le banna le basadi bao ba kile masebetsa ba bontsha mesebetsi ya tumelo ya bona. Bana le basadi ba kile ba tjaka lentswe ba dise batho bana le basadi ba kile ba di fitile ba hore ba ku ba ba rapela bana le basadi ba kile ka se molemo le faseng empa ha o sheba bophelo ba bona ha bo bewa bokalwa ke le hodimo ba lemoha ntho e nngwe eo lefatshe sa e lemohang ba bona hore bana ba bua bana ba profeta bana ba ntsha matemona bana ba phodisa bakudi empa bophelo ba bona bo sa tlala thato ya ntate ya mahodimo. o ya ratang a bena mahlolo kwa ho lena wala go bana nakong eo dintho di tla di pedile o tla sena mokgwa hore motho a lokisa ditaba le Morena Modimo empa ka hlolela ke ho feta jwang mme o tla bona ho tla bohloko ha Modimo a go wena o tlile ho wena ya sebetsa ya sebetsa mo ya ratha empa ga sebetsa bokgo ga etsa manyala ka pela Morena Modimo mohlomong ka pela baena ba rona ka pela kgaitsi tsa rona ga ipata ga tla re sekono ga na ka kgethwa maemo a fapane a bophelo mohlomong wa kgethwa mo moruti mohlomong wa kgethwa wa moholo
wa kgetha la motikone wa kgetha le ka matlotlo ke re ke o tshepana sa molemo ke re ntlo ya Modimo ba bona ona motho a bohlokwa e pa sa tsebe hore bophelo wa hao ha ba bapiswa le tseba Modimo o bua hona o etsa hona lelo ha o ya 14 ya ka thang bile ga qeta jwale seno ja seno ha o ya 14 mme bona Kriste o se ona Johanne moselodi mona taba bo fela ba lefatshe jele ho fitla mo fa taba ya hore bana banna le basadi ba tla pholoswa mme o bua ka batho ba ka bang 144,000 mme ha o sheba taba tsa bona mona o lemoha ntho tse bohlokwa haholo thopa ke bana kgetha bana 4 mono se lo kgora 40 bana 4 ere bao ke ba sa kang ba itshiafatsa le basadi hobane ba sa le jwalo ka mohlabahlahang ke rata mona mo theng ke ba latelang konyana hohle moi e yang teng ke ba lopurutsweng hara batho ebe thaka ngwaha ho Modimo le konyana moya ka thang tabena ya ho latela konyana hohle mo yang teng di fela bao ba nkang Kriste e le morena wa bona ba tla dumela hore hohle mo a ba isang teng ba na le tibala pina mona ere when he leaves me I will follow mo isang teng ke tla latela hobane o tshepetse Kriste hore ke morena wa pholoso wa hao ke yena yo o nela bophelo ba hao ho yena mme ke yena yo mo tshepetse hore mo o isang teng o nepahetse hobane e le morena bophelo ba hao o sheba kana mono o se lo mo re kgora de ntho mme hape re ka tmana 14 mme ya ratehang ya rata hore re tle re shebe tmana 14 mono senolo tene tho tmana 14 mona o bua ka batho ba sono senolo tmana 22 tmana 14 ere ho le sono ba hlatswang diaparo tsa bona ba tle ba lokele ho ja sefate sa bophelo mme ba kene montseng ka menyako ya yona mona re biletsa ho hlatswa diaparo tsa rona ho tete bona di hlatswe ka aparo tse di hlatswe kae ke potse o Kriste a hora ke potse yo o re mmuyi o ke potse na di hlatswe ka pholo tse go dira moana ha ba go tswang teng o se lo kgona 7 kgona bo supa mo lo tebana ya re shona tse merago e le 30 lo 7 tebana 30 ne re ya ba ye mo ba holo wa hlamisa molomo ha a bana ba pereng diaparo tse tele tse tshweu ke bo mang mme ba tswa ka 14 ere ka go hela monghadi ha o tsebe wena a go tseba wena ba tshwarela mme a go honna ke ba tsa mahlomoleng a maholo ba hlatsitse diaparo tsa bona tse telele ba tsa diaparo
tse tele tsa bona ba di soufaditse mading a konyana. Mojagatang nako e se sokae Kreste wa mme potso e teng ke bona na diaparo tsa hao di hlatsuwe mading a konyana na o inehetse ho yena hore a o hlatswe na. Empa ntho e batla ke re ke tle yo bontsha hona gore mojagatang lefatshe le re phelang ho lona ga ta ba le matshwenyeho a maholo, mme a mang matshwenyeho a maholo ona a tlo tliswa ke bahlanka ba Modimo ho bana ba Modimo. Seo re se bolelang gore ha re sa fetoge bahlanka ba Modimo, dihlong tse re di etsang ho banna le basadi bao re ba sebeletsang, bana batho ba kana ba ngala tumelo ena yeo re buang kana ka jeno. Ba re na tumelo ya Sekreste ke tumelo e jwang e siang batho ba le maphemphe. Empa ho na le mokgwa o di utlwang Modimo o bolela a re ba banna ba tla emela matshwenyeho a dutjwe ke bahlanka ba Modimo, a dutjwe ke bana ba hae ba utlwisa ba fie lerato, empa a tjwetse hore mona Modimo ha ke na ho sitela. Jwale ka monna Jobo e itse ha o le thata ya mona Modimo ya mo siteng. Rata ipetse ho yena hle wena go beileng pelo mohlomong o go ke nna mohlanka Modimo. Sinehele ho se ga dia borusi Modimo ka sebe Kriste ka sebe o shwetse le wena, mme tshwarela o sa so kae Kriste wa to sa maswa hao ho motho wa fatsheleng, to sa tshepo ya hao ho motho wa fatsheleng, hobane motho a tshepo ha a be Kriste ka sebe wa bontsha hore banna ba teng ba tla profela bitso la mona Modimo, ba tla reka matemona ba etse hona le hwane e ba ha ona hodimo ya go ruta hore motho a se ntho e sepalang ho isa matshwao a bona Modimo e leng yena sekala seo lokelang go se sebedise wa apesa tsela tsa hao le yena, mme ke go wena go hlanka Modimo. Wena tsileng thato ya Modimo bophelo ba hao, ke nako ya go sokolowe, ke nako ya hore tsebo ya hao ya ntsha Modimo e se nyatswe ke ketso tsa hao. Ketso tsa hao ha di tshwane le tsela o ba di leng le o le utlwileng le o le rutang batho ba bangwe ba le utlwe, mme Modimo a kgotsohle a ka mepelo ya hao ya batho a mepelo ya mme a re thusa hore re sokolohele dintho tse molemo, re se batho ba nana hore re tla reka lehodimo ka mesebetsi ya rona e molemo, empa re lengwe ho etsa thato ya ntate mahodimo, re rapelle hore mabitso a rona a ngole bokenya bophelo lehodimong. Kreste wa tla go fenya mojagatang fa Kreste monyetla bophelo ba hao, le wena Kreste a yo morena wa hao. Ha e sa morena wa batho ba bang fela ebe wa tla busa batho ba bang, jwale wena ebe morena wa hao ke diabolosi, fela ebe o kgona ho ruta batho ba bang ka Kreste o morena kgotsa o boloke, mme a mpolokela mojagatang ka tsela e re tla bina dithoko tsa nyakallo, re se ba se ya fatshe re ya lehodimong.
mme malamodi a mpolokelo a tlama kana modimo a rona wa khotso a o thuse hore ge sokolowe mme thata ya modimo e be thato ya rona le rona mme kgatiswa ke tsela tsa hae ka Jesu Kriste ke a rapela amen. Amen, amen. Ra leboha ntate Seeiso ka thuto e matla eno hore le wena e ke ebe morena wa hao Jesu Kriste o ske ya ba o ntso o bua le ba bang o lebeletse hore tla ba wa ba bang ha eno ba wa hao. Ke thuto e matla eno na Jesu ke morena wa hao le wena ka bona hore ka o tla isa pelo mafisa ha o so kgannwa ke moya mme a leboha ka thuto eno le ka nako eo wena o iphileng yona moholo wa rona hore o ko tlo fa babui ba rona le rona kaofela ditaba tsena tseo morena modimo a o fileng tsona. Mui e motle ha re le mona re fihlile pheletsong ya thuto ya rona ya letsatsi lena mme ke tshepa hore o hlohonolofetse jwalo ka ha le nna ke hlohonolofetse mme jwalo ka ha re boletse haeba dipotso di teng ditlatsetso dikopo tsa thapelo o tlo nne o di ngole leboteng mono re tle re sebetsane le tsona hang ha thero ena e se e fetile ka nako ena ntle le ho senya nako e re ko memehe wena moholo ntate Seeiso hore o ke o re lebohele ho morena modimo ka thapelo. Babui a re rapeleng Jehova mmoloki ya rona ya matla ohle ntate wa rona wena ya tsebang ho bopa motho botjha pelong ya hae wena ya ka senyang diahelo tsohle tsa diabolosi ntate o hlonga motho wa hao re a kopa ntate wa rona hle a go qhaqhe ka ho rona mahlo dikhola dihuku di-comfort zone tsa diabolosi maphelong tsa rona mme ntate o rene pelong tsa rona o emogele wa rona le rona ntate ha re tswa go ruta batho ka lerato la Jesu Kriste a pholosang ntate ha be lerato le re le bontshang malapeng a rona le re le bontsha dikerekeng le re bontsha mesebetsi le re bontsha metseng e re phelang ho yona ntate ga thusa batho ntate ha ba thuse wa ntate rona khelo tseno ka lerato e se o ka sefahlego sa batho wa bona ga tseba hle o modimo ya nang le soul ntate rona ha o re ka tšhelete ntate rona ha o re ka eng ka po eng e ba tla rona ntho e batlang gore ge le bahlanka ba hao thato ya hao e be thato ya rona tsela tsa hao e be tsela tsa rona ntate rona ga o kopa tla motseng ona gore re thuse ntate gore ge le mmuwe mo go leng teng mme ntate re phame o wena o ntate rona go tshwara letsogo mme ntate o re isetse le ntao tse nepaetseng mme re tle re be moloko o fetohileng moloko o ntate rona batho ba re sheba ba re yes bana ba tsamaya le Kreste e se ntate re be moloko o batho e tla ga ntate ba re bana ke ba di fela ba le ntsho empa se ba itse ba lona a o ntate re tshwarela hle ntate ga o ntate bona e ba tla gona ge ga etsa hampe ntate ga o tsa misrepresent o ntate ga a kopa re thusa hore re tle go khutle go lokisa le baena ba rona re thusa go lokisa le basebetsi mo le rona go thusa re kile go lokisa mana ba mana ba rona ntate hore ntate ona ge tle re represent wona o modimo ka sebele wa re modimo wa lerato o bua lerato o modimo a hlokomelang o modimo ya hantle batho bohle ya sa eng ka tshobotsi ntate ona ge bea tshebeletso ena ya solution programs go yana modimo ba le bahlanka ba ka mora tshebeletso ena ya modimo bona ntate ona le bona ra dikileng ha ba ntse ba ama maphelo a ngata ka fankgedi ntate ona don't leave them out ba thusa ba bona hore ba be moloko o ntate ona ba sokolela ho moloko o ntate ona o le modimo o tla ba botjha le bona mme tla ka tlo kileng ha di thwa lokile o bitsa bana ba hao wa isa hodimo la hao o ntate ona
le bona e ka go tata bona gapela malapa a bona tata bona ba ba tsheditseng ga tsa di kile mosomo wa di go tsena maphelong a bona tata bona ga bona tata bona ka lebitso la Jesu Kriste tata bona ba hlolele tata bona ga tsa ba bui ba ile ba ga jeno tata bona ba e ba mohlodi maphelong a ba le bona tata bona ba tema ingwetseng hana jwale ba ntate ba swale at the edge to give up tumelo la modimo wa ta bona tsa le mo ba sanje wa modimo tata bona di ba nyahamisitse go ka fetisi e ba ta bona ga tswa ga jeno o hutile hore o le mona modimo o sa pele ngwana motho mme ta bona thusa mahlogona a hle batho e ba ta bona mahlogona a tseba go Kriste yena moqadi le mophetho wa tumelo go yena mo phorisi wa go ena ile ka phela mme ba ta bona go tshephalla le faseng kwa ba ta bona go thusa go bohle ta bona go nyela wena ta bona go ba ta go boloke bohle hona jwale mme le se ka pela di ke motho yo gona go go pela ta bona mahlono a hana ta bona o mo ta bona o mo hulise mme ba mo tsa ta bona mo fa bohlale ba ta bona a tla ise tshwasa ba sotho ta bona nna se go phelong o sa feleng ta tsara le kopa mme re tshepile ta wa hutla a ka sa tla go fia gale bwa ntate amen Amen. Amen. Re lebohile haholo mo e motle ha re le mona ke re fihlile pheletsong ya thuto ya rona letsatsi lena ho fihlela nako e tlang ka nako e tshwanang ka tsela e tshwanang morena modimo a dula ntse a o hlonolofaditse.